Mula pong iyabe karing kay katamong panalangin, ding magsadyang tanggap king sakramento ning matrimonyo. Mr. Alan Dayaw, Amanok Nangan Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, at Miss Erica Tibo, Amanok Nangan Pamplona, 3, Las Piñas, makasadyang kasal king June 4, 2023, ang maganap king Paris of the Blessed Trinity, Pilar Village, San Isidro, City of San Fernando, Pampanga. Mr. Brenz Marwin Sabas, Amanok Nangan Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, at Miss Ana Liza Salonga, Amanok Nangan Guagua, Pampanga, makasadyang kasal king May 14, 2023, ang maganap king San Antonio de Padua Paris, San Antonio, Lubao, Pampanga. Mr. Kenneth Butchu, Amanok Nangan Bulaon Resettlement, City of San Fernando, Pampanga, at Miss Marigox Pacheco, Amanok Nangan San Isidro, Nueva Ecija, makasadyang kasal king June 2, 2023, ang maganap king Paris of the Lord's Annunciation, San Vicente, Mexico, Pampanga. Nung ninuman po kay katamay ating balong nanumang bage o pamikatagon, amalyaring maging sumbagal king kasaldaring mesang bitla, sukat tamo pong agad ipabalo king kura paroko o king opisina ning parokya. Idawon tayo po yung kaya katamong misa para king kapasalamatan na ning balayanan ning Maya Papastul, antimurin para king kapasalamatan daring apostolado ning panalangin. Mr. and Mrs. Pepito Banal, Mr. and Mrs. Roman Di Mabuyo, Mr. and Mrs. Eduardo Gomez, Zenaida Pagku, Gloria Matic, Lani Manalo, Gloria Gutierrez, Rosita Liangco, Rosana Torres, Erlinda Guevara, Rita Luge, Rosalina Butchu, Aurora Yalung, Nancy David, Yolanda Nakpil, Leonila Sarmiento, Marina David, Chofila Dizon, Lourdes Tolentino, Merlina Luzong, Mary Gutierrez, Celia Rivera, Romana Cortez, Luz Pasion, Maria Macalino, Chodora Yalung, Luz Angeles, Elizabeth Mendoza, Melanie Nakpil, Dolly Kanda, Malupag ko, Marilyn Di Mabuyo, Belen Di Mabuyo, Virginia Di Malanta, Flor Di Macali, Lydia Salenga, Rosenda Senco, Rowena Tolentino, Mirna Gopez, Luigi Gamboa, Leila Batak, Prudencia Lagman, Agustina Baselonia, Cambeda Puring Karelang Pamilya. Antimurin king kapasalamatan dari Hil and Imelda Duya, Luz Patdu Levier, Vicky Patdu Urbina, Mayor and Mrs. Eduardo de Mandato, Sita Celis, Erwin Dizon, Grace Munoz, Garcia family, Ocampo family, Mr. and Mrs. Rodolfo de Macali, Mr. and Mrs. Salvador Patdu, Josephine Patdu Villarino, Mr. and Mrs. Remilio Soto, Pina Mercado Zambal, Delfina Mercado Año Nuevo, Trinidad Mercado Regala, Agnes Regala, Monet Mercado, Gloria Matic, Mrs. Estela Dongka, Rolando and Emily Narne, Arnold and Joscora Luge, Alfeo and Antoinette Dongka, Nicomedes and Jocelyn Dongka, Herbert and Arcel Dongka, Eliezer and Jocelyn Dongka, Mrs. Virginia Luge, Peter Pan Funeral Parlor and Bicycle Shop, Dolly Kanda, Lourdes Escoto, Cherry Gamboa, Nelson Drugstore, Mamerto Encinia Dizon, Mr. and Mrs. Antonio Borlat, Mr. and Mrs. Remigio Carreon, Mr. and Mrs. Rene Rivera, Clark Jade Tan, Agnes and Rolando Tan, Myra Macalino, Mr. Edwin Cunanan, Zenaida Pagku, Jaime and Regan Pineda, Jaime and Muriel Salalila, Lolita and Antonio Escoto, Rica Santiago, Pamphilo Luzong, Banawa family, Councilor Efren Sticky Blanco, Miss Angie Blanco, Roy and Ria de Malanta, Aldrey Louis Pineda, Mr. and Mrs. Arnel de Malanta, Net de Malanta, Mr. and Mrs. Ryan de Malanta, Benigno and Angela Sawal, J. Alvarez, Mr. and Mrs. Fidencio Gosun, Mr. and Mrs. James Ronquillo, Frida Velasquez, Vincent Gosun, Maria Fe Gosun, Mr. and Mrs. Albert Samia, Nila Gopez, Teresita Dinoy, Patricia Dizon,
TJ Yumol, Mr. and Mrs. Arnold Pajernos, Mr. and Mrs. Renato David, Rosita Laksamana, Jeanette Kakayuran, Catherine Yambao, Jesus Bulawon, Mr. and Mrs. Fidel Gozon, Mr. and Mrs. Nestor Romero, Paris Pastoral Council, Paris Finance Council, Ministry of Lectors and Commentators, Ladies of Charity, and Media Ministry, kambeda po ring karelang pamilya. Antimurin para king makapasubaling kaya Duanandri, Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak, Maria Manalo, Alicia Samia, Romalind and Rachel Gomez, Carl Jerome Manalus, Carla Niza Butchu, Gabriel Kint Butchu, Sosita Yambao, Mr. and Mrs. Jeffrey Abacan, Cornelio Ongkad, Mr. and Mrs. Lawrence Ocampo, kambeda po ring karelang pamilya. Antimurin para king kapasalamatan king Aldonang Kebaytan Marceliano Cortez, para king safe travel dari Benigno at Angela Sawal, para king quick recovery ng Mary Ann Santa Cruz at Silvestre Clan, complete healing ng Edilberto Balingit, at king successful operation ng Eman Blanco. Iulino sana king kayarian ng maligay ding kapatad tamong mayangon na biye, lalong-lalo na para king death anniversary di Catalina Galura, Lilia Rosa Gopez, king second death anniversary ng Flora Lampa, at king seventh death anniversary ng Cayetano Paulo, para king 9 days ng Delita Basilio, king 40 days ng Remio Villanueva, at king Kaladuada di Among Bong Gopez, Among Mar Miranda, Manuel Sr., Milagros, Ruben, Arturo Sr., Marisa, Asuncion, Jonicia, Isabelita, Derek, Jerry, Gregorio Jr., Leonor, Noli Sr., Edwin, Gregorio, Victoria, Romeo, Ernesto, Julia, Jerry, Isabel, Chodora, Elisea, Nicolasa, Teresita, Aguinaldo, Jose, David, Julia, Adelaida, Emiliano, Angela, Francisco, Joseph, Raimundo, Lourdes, Romeo, Alvin, Francisco, Richard, Lydia, Ronald, Asuncion, Rafael, Darwin, Herminio, Godofredo, Pastora, Jeronimo Sr., Francisca, Jeronimo Jr., Rolando, Chofilo, Daisy, Ruperto, Lourdes, Rene Boy, Sofrionio, Froilina, Princess, Brigido, Catalino, Vladimir, Bernabe, Alejandro Jr., Egmidio, Ananias, Rustico, Josefina, Lucila, Felipe, Cayetano, Maria, Helen, Mariano, Rogelio, Brigido, Romeo, Clarita, Andres, Luisa, Pepito, Apolonia, Adelaido, Rita, Emiteria, Anastasio, Teresa, Jose Sr., Epifania, Efrosina, Eloy, Venancio, Francisca, Dionisio, Teresita, Valentin, Rogelio Jr., Teresita Nasing, Loreto, Macaria, Francisca, Juanita, Segundina, Javier, at Ding Sablang Kaladua. Miti po nanting meto nga pamilya, makyabe tapo king dalit apamuklat.
Pinakinig pa po ng anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng Ginoo, manatili kayo. At kaya ka antimurin. Ganito pong kekatang kapag masusyan, awasan tayo ng Good Shepherd Sunday, at ini mo naman may tudyaking kekatamong kapiestan, kaya ng kekatang parokya. Yung pamang ilalata mo kang Jesus, bilang maya papastol, mga baldugan mo naman, itamo yung papakayapa na, kapamilatana, yung kayang pamamastol. At doon tamo, na sana kang kekatang pamibibi, kang kekatang parokya, apaki tayong diwa ng kayang maya pamamastol. Para bang kanida lubusan tala nga sa jaring kakatang sarili kaniting kapag masusyan, akatanda kayo pong kilalanan tamo kaniting kaurasan, kaluguran na katang kaluguran ni nga pong Ginoo. Nandiyan din kaya rin katubali tamo yung nakatapapansinan, kaya nga pong Ginoo, kaluguran na katamong kaluguran. O yan yung kakatang pasalamatan, kabang iharap tala rin sarili tamo, kaya kaniting bisa. Ginoong Jesus, ikang pepakit kay kami king dalan papunta king igpa, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoong Jesus, ikang minye kay kami king pamamatula ning katutuan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoong Jesus, ikang maya papastul, at atay kay kami king alanganggang biye, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. In Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at yung pangapataw na rin kasalanan tamo, idala na katamuhan sana, kimbi, alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
paninda mo. Huwag paming mapamakalulo, tayran mo kami king maligayang kakarinan, apagaryanan ng ligaya mo, baning malukang kawan mo, akwa ng miras kang Kristo, apanibataning tetagan ding pastulmi. Itiadon mi king kapamilataning kinumiya sa Kristo ng anak mo, ang mabibiyang pamagaring kambe mo, ting kami tunganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, kindapat daring apostol. Tinalakadya kaniti Pedro, karing kambera ding labing metong, at migsalitayang masikan, karinda kalatawo. Kabalen kong Hudyo, at ikayong sablang manok nangan keti Jerusalem. Paintulot yung malinawang kuiti ke kayo, at pakatingiran nyo ning sabiyang ko. Uli nito, rin sablang palipin ng Israel, sukat de nga bitasang masala king iting Jesus, a pinakuyo king krus. Ya inggewa ng Gino at Kristo nin Diyos. Ding minunan diling mga converti, inyan dimdam darin tawiti, mga taglusan la puso, at ngara kang Pedro at karingalawa pang apostol. Nano'y sukat mindaptan kapatad, i Pedro mekibatya. Painggulot kayo karing kasalanan nyo, imbalang metong kaya kayo, sukat siyang pabinyag, kinlagyo ng Heso Kristo, bana kayong patawaran ng Diyos, at ipagkalubne kaya kayo, imbanal na Espiritu. Pablasang impengako ng Diyos para kaya kayo ya, at para karing anak yu, at para karing sablang at yu king marayu. Rin sablang ausaning ginutang Diyos, lumapit kayo. Minyeya pandakala patutu karela i Pedro. Ginamit siyang mayayaliwang pa magmatulid, at nga nang may nagyag karela. Iligtas yu inke kayong sarili king parusang daratang, kaniting marok adayi. Lubos lang may yakwapi lubluban, karin pa magmatulid a ginamit na. Tinggap da inkeyang penaral at pepabinyag la. Kanita mo ring altong ita, ang galang at 5,000 katawo, ring miragdag ing kabilangan da. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos.
pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pedro. Kakaluguran, ing ating merito arapaning Diyos, yapit itang mapibabato king paruso, apapagparo kaya kayo, lipat ning depatan yung masalese, ing katungkulan nyo. King kamatutuanan, iti ing yayaos ng daptan nyo ning Diyos, pablasang ikristo, dinala niyang kasakitan, alang-alang kaya kayo, at likwana na kayong alimbawa, ban kanito, tuki kayo, king bakas ng delanan. Alayang depat na numang pamikasalo, metong mang kalaraman, alang meramdam mo sano, karing labino. Inyang palmurande, eya minablas palmuro, inyang timpalasan de, eya migtangkang mamali, nune penwala no ing sarili na king Diyos, ing ukom a makatuliran. I Kristo mismo, kirgahana la ring kasalanan tamo, king sarili ng katawan, kanitang pinakure king krus. Ban kanito, itamo, akwa tamong mate karing kasalanan tamo, at mietamo, king kabanalan. King kapamilatan daring sugat at tinggap na, kayo, kinayap na kayo. Mengari kayo karing tupang meliliking dalan, dapot ngeni, migbalik na kayong pasibayo, king pastul at talaingat daring kaladwayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalan tayo po ing mayap a balita. Ako ing maya papastol, nga na ning Ginoo, balo ko laring tupa ko, at ila balura ko. Ingginu manatili ake kayo. Pamamasaging maya pabalita, agpangkang sanwan. Hi Jesus nga na, katutuan isasabihan ko kaya kayo, ing taong daralan king pasbul ning koral, para miras king kawan, nun daralan niya king aliwang paralan, metong yang mapanako at tulisan. Ing taong daralan king pasbul, ya ing pastul ning kawan. Ing magbantay king pasbul, buklatanan ding tupa balure siwala, ausa na lalagyo tunggal-tunggal, ding tupa na, at lulwal na la king koral.
kabud alwal nala, munaya karela kindalan, at ding tupa tukila kaya, uling kakilala re si wala. Kapilan man ay latuki king aliwang tao, bagkus mulay lang dumayo kaya. Uling era la kakilala si wala ring aliwang tao. Salita na ng Jesus karela iting talimhaga, dapat era at alastas imburi ng sabyan karela. Inya Jesus, nga nang pasibayo magsalita karela, katutuan ang sasabihan ko kaya kayo, ako ing pasbol ning koral ning kawan. Din sablang dinatang makauna ka na ako, pawalang ang mapanako at tulisan. Dapat ing kawan ay nalapinsinan deti. Ako ing pasbol. Nino man ing lungob king kapamilatan ko, miligtas siya. Timawa yang luwal lungob at manakit yang pastulan. Ing mapanako daratang ya, baya mong manako, makamate at manyintang. Ako dinatang ko, balang mikabye, biye alubos ganap. Ing maya pabalita ning Ginoo. Happy Fiesta po kay kayo ngayon. So, nga sabi ko lang din, inigakatamong kapag masusyan, Good Shepherd Sunday. So, liwamoy kayo ating maya papastol, nunay mapilog ka Santa Iglesia, at inyang maya papastol. Epo. At inyang maya papastol ay ni Yapin Jesus. Masanting niya, inintindam tamo kayo ng Ebanghelyo. Na sinabi ng Jesus, iya din natang iya, bang kanita yung kakatang biye, maging ganap. Bang kanita yung kakatang biye, sumulong. Bang kanita, mga pnutamo, himbiye. Santing na po nene. Alam sigurong matsuran diling aranasan mo kimbiye. Nuren kay kang kayantabi, makasira lang lub. Den kay kang kayantabi, nang kaya mulaya sahan, uling makiabela kay ka, gagamitan da kamo. Makiabela keka, antabayanan da kamo, uling atin lang akakwa. Pero masanting po tayong kekang kayantabi, makasikanyalog. Potang panamdaman mong atsuya, daranasan mo, lumakanano ka, kaulaga. O yan daralanan ng kekatang maya papastol. Pero gusto nyo din ang tayang pansin kaya ni aliwa mo yung maya papastol, nunay nang malilyari, karing kayang papastulan. Nang malilyari, kaya katamo. It's one thing to accept Christ, Jesus, is my good shepherd. It's another thing what happens to us nung itamo, tutukita mo kang Jesus. Betong po, karing peka, masakit dili siguro ngayon yung panahon tamo, yapining makiramdam. Manwala ko po kanta. Karang pamilyayo po. Nang kaya magsalita yung anak kaya pamanyari, palub mo na itang kay kamburi sabihan. Pumakanyan. Nang kaya ako kanita po po ang ating kundarandaman manungge naman, Rosario. Yung balo sana na malilyari ngayon ito. Nandaman mula, Babo Maria, Santa Maria nga na po kabilis. Kaya siguro, naramdaman nyo naman yan, nakabilis. Ngayon po, as nakasakit,
ing makiramdam. Nya sa akit tamo, lalong masakit, potang ing pakiramdaman may akakit. Nya piningapong gina. Yan ang Ebanghelyong kay katang dimdam. Sinabi ng Jesus, din ang kanong kayang kawan, din ang kayang papastulan, balure boses. Balure kano boses, ing karelang bayap apastol. At tutok yan de. Kaya po balo nung ay istorya ko ni kay kayo ini, na misan ating metong ay anak, niya po, may bay siya bulag. Ang ganyan misan ni Aldo, ating linapit na doktor, espesyalista yaking mata, sinabi na kayo ng ima, uli pong may ulilan kaya tatang na yun ng anak, sinabi na kayo ng ima na opera libre. Ating anak manakit siya. So may bisa yung ima. At ang opera ining anak siya ka rin. Kay bad, anyang yarap na kimpengari, anya pong buklat itambenda na rin kayang mata, ninawe na lare makapaduro. Kaya ba't magpiyak yan pa si Bayo? Pilang beses ita, uling pasane, kayang masala. Kaya ba't nanita, ang ganyang manakit lalawen na la, retang tao nga tiyo, kilob na ning room nung luka rin niya. Lawan-lawano makanyan. Kaya ba't ating metong magsalita, nga na makanyan, kilala mo ko nga na, may patala ka diyang anak, at kinawal at sinabi niya, kaluguran na kang kaluguran. Nga na. O ba't kaya niya lalawan nila? Hindi kilalay mana. Bakit kaya? May ragulya, hindi ikit imana. Pero kilala boses. Ako po, ikapayikit ng apong Ginoo. Kakbalo nung yapong may, nakasakyan na kay sakyan. Nino na po kayang may nakit kay kayo, kay apong Ginoo. Pero tama sabing, tanay manikit. Ingkutang narandaman tayo. Narandaman tayo kaya, balo tayo kaya boses. Yung apong Ginoo. Nandanandam mo, kitang milabasa na Sabado de Gloria, ang po panyang Easter Sunday, binayo tala rin pangako tamo. Ne po? Binayo yulapin? Anyang kukut na kayong among, talagang apipila sa iyo itang kaya kayong pakiba. Bano-bano, babayo, tala rin pangako taking binyag. Ating mumunang pangako tamo, yapin itang sakwil tayo ing demonyo. Sakwil tayo, Satanas. Tutututa po kanita. Sa sakwilya po Satanas. Bala pong nangaldo. Nangaldo tayo po sa sakwil. Ano po? Aldoldo? Tutoy ta? So, kining parokya mo ngala kayong Marites Day, Ala ko pong Marites Day, Dinabas ko pa mo din, daragulya po yung kayong palengke. Wari po ang mamalengke tamo, O ba't sasali ka mong metong akilong bangus? Adwa na kang oras, kapamama ko. Kasi ating magpastol kaya ka. Kaya pinitampi sa saluanan mo. May itong akilong bangus, pero potang muli ka, dakal kayayango kaya. Po? Ini may itong yang pansinan tamo. Ang yamang makatulaya, pero it tells us something. Aldoldo, king kekatampami biye-biye, lawan tamo, nung ninong pakiramdaman tamo. Ita mo mang munta ka, king kekang obra. Akakit may kaya ita, anti mo ang adwan na kay kaning apong Ginoo. Kasi nung may akakit, anti mo ang awis na yung apong Ginoo baka mag-obra, well,
umpisa na pa ni Lunes, sira na yung Paruminggo. Huling, sabi mo, Lunes na naman. Akit ko na naman yung boss kong mapanutos. Naano po kaya yung malyari kung kakatamang parokya nung yung kakatamang kura paroko o tang miras na yung Sabadong gat panapon lupa na yung Biyernes Santo. Domingo na naman nga na. Nino kaya ang pakiramdaman na po kanita? Ita mo nga, awsana katani nga pong ginang. Awsana katamo banta, lawan tamo, makiramdam tamo kaya. Pastol dayapin ni Jesus. Pastol dayapin kaya. Kimbalang daraptan tamo aldoldo, at niya kaya ang boses si Jesus. Ninong ating last say, king kakatamong biye, king aldoldo tampambi biye. Of course, nang kaya tinitang mag-joke pin, misabi la rin nga dong miyasawa, plano na ron ang gawan da. Kaya ba't nanita, masayala, plano lang. Ba't ang kaya sabihan yung bunso, o mga na, kut nang tayo payapu, she has the last say. Kaya po makanyan, she has the last say. So, kung kakadambye, who has the last say? Nino ingating masikan boses kimbiyetam. O ini pa nagkakatamo ning mayap apastol. Ne po, mayap apastol. Kaya ba't na po ning kanakong homilya at inyatanggawan niya mong. Umpisan niya po atay tangkay kayong pamipalad king plano at magkumpisa na lang magkobra ng aliwatang kapatid. Burina ni nga pong Ginoo dandaman tayo boses. Kita pong mikit kami rin pari updating me. Api sabi mi nung pansinantala rin kay katang parokya, andiyan pang nengkay sasapak na rin kay katang pisamban nung suryan mo. Halos 20% lamo ng medidinan pansin kilob na ning pisamban. No ka rin laretang 80%. Siguro, o yan yung kayaw sana, ng kakatang kaluguran, apastol. Undalan tala naman. At turwanan tala, kapamilatan ng pamibibiyeta mo, numakananong makiramdam, king maya papastol. Panalangin ko, inang kayong umegampanan, plano, munang-muna, yung apong ginusana, pagkanakanak kayo, king kayong pamanlapit ka rin katang kapatid, banta mamuo kayong komunidad, po kakalingwan, indarlata mo yapin yung boses na ng apong Ginoo. Make sure, kalupar mo rin choir, bayo kayo pumunta, ka rin kapatid tantalasal pantaya, mag-practice ko pa. Practice siya pa yung boses na ng apong Ginoo, himbeyo. Barabang kanita po tang munta kayo. Masanting ta boses. Uling ka boses tayo. Ing apong Ginoo. Yan sana yung pagkalub na kay katamo ng apong Ginoo. Pangadayo ko mo naman po sana. Kaya sana sisira na boses ng apong Ginoo. Pangadi tayo po yapong may-may. Ne po, bang kanita mayangkit siya naman at maramdam yung boses na ng apong Ginoo king kayang pamipiye-piye. At apong may-may, pangadi mula naman, din katang kaparokya, uling aliwa mo kayong pastol, at lagana ng apong Ginoo. Itama mo naman po, dapat tang may papamastol. At itang pamamastol tamo, malipatan niya king diwa na ning mayap apastol. Kasayanan ng parokya, potang imbalang membro, makasikanyan loob. Potang imbalang membro at kalupang Katoliko, potang akayan tabi mi, panamdaman mo, maulaga ka. Panalangin tamo, na sana ala ni metong man ang miyembro na ng parokya, ikakatula ng kasirana, yung kasirana ng biye, ng ninuman karing miyembro tamo.
Pasibayo po, happy fiesta kay kayo. Kaniti pong ka-fiesta na ning Maya papastuling kay katang patulunan, ipaladtaya, tilunsad taya, ing kay katamong para, plano pastoral para ngening banwa nga iti ang gana po ken 2025. Ipresentane po ning kay katamong Parish Pastoral Council Coordinator, Sister Isabel Bautista, king kay katamong kagalang-galang ngay Arsobispo, at king mabilog gabalayanan ning Dios, keti king parokya ning Maya Papastol. Magrasyang abak po kay katamungan at masayang kapiesta ng Jesus ing Maya Apostol. Presentake po ngeni in Good Shepherd Parish Pastoral Plan 2023 to 2025. In pong planning process tamo at implementation, atin niya pong apat adake. Muna, where are we? Nga na. Where do we want to go? Katlu, how do we get there? Ating kapat, how do we know we got there? So, king mumunandake po, inyang banwang metong mika consultation po karing niyayaliwang sektor ng kekatamong komunidad. Antimoring senior citizens, ding kahiyanakan, ding talaturu, ding professionals at aliwapa. Ding matindi pong matingkad, pakibat da po kret ang miyayaliwang kutang, ilapin po ding makatuki. Among May serves as motivation and inspiration. Palakpakan tayo po yamong May. Kadwa po, our good practices in the parish. We help the poor, although recipients are more often relatives, friends, and acquaintances of church workers. We practice transparency in finances. We post notices on church activities. Concerns to be addressed, more opportunities for participation for everyone, especially the youth, more opportunities for community dialogues and inclusion. Kadwa po, ingke katamong misyon. Abe-abe manubog, mipapagmasabal at mipapangadi. Ding katlupuring kay katamong goals. To create basic ecclesial communities, core groups, starting with the parish leaders. To practice synodality in decision-making in the parish and in every BEC session. To foster the new evangelization through experience sharing and linking this with Bible-based mutual learnings. To intensify programs to render relevant services to vulnerable families prompted by BEC takeaways. To encourage more parishioners, especially the marginalized, to get involved in parish activities, especially basic ecclesial communities. To institute improvements in financial management and to improve physical facilities. Oreni naman po rin kaya katamong strategies. Promotion of the new evangelization through intensified catechetics for children and adults and Bible-based communal worship. Creation of basic ecclesial community core groups. Economic empowerment programs
generation of resources, and creation and maintenance of network to improve assistance to vulnerable families. Thematic masses and intensified promotion of Marian and seasonal devotions. Initiation of youth formation and empowerment programs and skill-based involvement opportunities for professionals. Open dialogue with barangay pastoral councils, lay organizations, ministries, commissions, associations, and societies, and non-church organizations for feedback, coordination, and invitation for involvement in the parish. A knowledge management program for the parish with database of Parish Pastoral Council, Parish Finance Council, Barangay Pastoral Councils, and lay organizations, ministries, commissions, associations, and societies, concerns, activities, and projects. Closer financial coordination towards improved financial management and spirituality, leadership, followership programs for church workers and volunteers. Oreni naman po retang selected strategies dari barangay pastoral councils. Creation of basic ecclesial communities core groups. Inclusion programs for the youth and the elderly. Basic faith and action sharing team, BFAST. Damayan for bereaved families. Karen naman pong LOMCAS, family programs like pre-K na, unwed mothers program, family rosary. Next, environmental programs, mass drive, hospitality training workshop. Deni pong strategies areni, mi-translate langan into annual action plans. Impong kapat, evaluation. Kay ba na po balang activity, mika evaluation tamo, ban akit nung nanula retang masanting may gawa, at nung nanula pa retan dapat tamong samasan. At kay ba po ating end of the year reviews as basis for replanning. Para po ka rin detalye ning pastoral plan, akit taya po ini ketang bulletin board keluwal. Pota pong kaluwal tamo itang bandang right side. Kalaw pa na po ning mesang bitlak king mission. Abe-abe tamo pong mipapanubog, mipapangadi, mipapagmalasakit, agkatanda kayo pong makisanmetong king pamag-implement tamo para karing programa tamo. Pasalamat tamo po karing officers ding PPC, PFC, BPCs, and LOMCAS who participated in the planning session. Karingega na ganung who provided support and contributed to the planning efforts. Kang Sister Beth po for her untiring efforts, uling without her expertise and assistance, this pastoral plan would not have been realized. And siyempre po, king kakatamong inspirasyon, Reverend Father Aymar B. Ocampo for his encouragement and guidance throughout. Pasibayo po, dakala-dakala salamat for the greater glory of God.
Dakal pong dakala salamat, yung kaya katamo pong PPC Coordinator, Sister Isabel Bautista. At ngayon po, tanggapan dala rin kaya katamong pastoral plan from our dear Archbishop. Agkatan ko po rin miyayaliwang babuntok, daring miyayaliwang organisasyon, ketiking pisamban, lumapit kaya. Lumapit ta na po, Sister Cel Cora. Then pa mo pong leaders, sige po. Lumapit na po po kayo. Ken libutan. Pumila na lapuret ang atsyong leaders. Kenita po manatili tam kay libutad para kay blessing. At katatawlan po, tanggapan de po ring Parish Pastoral Council and Parish Finance Council den karela pong pastoral plan. Ngani po, bendisyonan o ning Orsobispo, binting tanda, ning pamipatupad kanini o ausan tamong send off. Paming at Chubanwa, pinili mo kaming maging pakamalan mong balayan, at tinipon mo kaming mibibig kilib ni parokya ng Maya Papastol. Ikatula mo sana sa blaming pamagmalasakit, pamaglukod at pamanyuyo, kaya kaming pamanyamba, kararaptanan at amano. Ikatula mo naman sana yung pangabalangkas darating niting plano pastoral, ay ba't king piyambagan, ding pamigunam at pamanalangin. Ipabal mo yung kakang bendisyon, kareting galame, yung kakang pastoral council, at miyaliwang pamuntok, yung kakang aguman, kilab ng parokya. At paintulot mo yung katula mula, kim pamangunyat, dang dinan kaganapan, ining kakaming plano pastoral. Dabayanan mo yung karelang pangimod, king sala, ng kakang espiritu. Ay sopan mo lang mag-obra para king kakang ikarangal, at ikaligaya, para king kasaplala ng kablugan ng balayan ng Maya Papastol. Igpapapurian mo'y miyang lagyo mo, manggaman king alanganga. Amen. Amen. At ngayon po anting pami patutu, king kekatamong pang talaga, king kekatam parokya, king pami pasyag nanining pastoral plan, talakad tamongan, at anting metong abalayan, kekatamo yung ipasyag, king kasalpantayanan. Idalit tayo po.
Kang Jesus at intamong metong amaya papastul at king lugod at ganakana kay katamo, ipagkalumna ing sabla tamong pamangailangan, maglambis tamo keya at ngatangan pong manalangin, Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Jesus, tayran mo kami king makapasnodanom ding sakramento mo, king kapamilataning alanglikat dang kasuyuan, ding telegamong pastul ning banal a kapulungan mo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Kristo, ituntun mo kami king masampatadalan, king kapamilataning pamitubod mong lider ng gobyerno mi, ay atin takot king Diyos at ating masabal para karing pakakalulo. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. O talapanluwalo ning kawan mo, itabi mo ing marok a pamanamuyot ning kalaraman. Pasiknangan mo kami, ban pane kaming manalakaran, para king katutuan, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Maya papastol, iparamdam mo karing masakit, ing malambis mong lugod, at pakayapan mo la, king sablang kapanamdaman da, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Mabiye tinapi aning biye, ipaintulot mo lang milub king alanganggang dulang, ning kayarian mo, detang kapatad ming mayango na biye, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Oy pa, pakirannuan mo la rin panalangin ning kawan ay natbus ng Jesus king altar ning krus. Hayapusan mi sana ing pamidawon na king Biena para karing kakalugurana, ban matula kaming milub king pasbol ning banwa. Tingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
Kalukurang kapatid, madalangin kayo. Kaniting kay kayo at kakundawon, matanggap para pa ng Diyos, ipamabayupayang totoo. Panggapanas sa ning ginuiting dahon karing gamat mo, king ikapuri ti kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O malugod ay pami, pamatulan na kasana kapilan man, king kapamilatan dareting misteryo ni pangkapos. Banim pamisunduming alantok nang king obra ni pamanat bus mo, mamungang halangagang tula para kay kamingan. Itiadon may kapamilatan ng Kristong Ginome, Amen. ing Gino, manatili kay At kaya ka antimurin, itasyulare ang puso yun. makatas na laking Ginoo, Pasalamatan tayong Gino at Diyos tamo. iti karapat dapat ampon matulid. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid. Impurya ng pong pasalamatan da ka, kapilan man, ang pong nukarin man, o Gino, lalong-lalo na kaniting panahon, amiyay niya Kristo, impaskwami. King kapamilatan na, ring anak ning sala, may nga bait lang king biyeng alanganga, at may nga buklat la ring pasbol ning banwa, karing sasalpantaya kay ka. Ambat king kamatayan na, biligtas kami king sarili ming kamatayan, at yung mga sublinang mebye, may pasubliang kami naman mebye, ikamingan. Inasat maglapo king tulang daralanan iting Paskwa, ring sablang tao king mabilog ayato magsayala. At mo rin, ding sablang upaya ang pong anghel na ng banwa, daralit laking ligaya mo, alantok ng ngarang kakanta. Ikapin ng panaloy pa, iking sibol ng sablang kabanalan. Ulinita pa ni Kapumi, itugtog me ang espiritu mo, ante mo intitipang ambun, kareteng ayin me, pabanala at para kay kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ng kinuming Heso Kristo. At tatandanan me pa, kanitang binging may pagtaksila niya, at bayan ako sang lubdinaw ng Biyena, kimpamaylasan pong kamatayan na, kinwani yung tinapi, pepasalamatan na kat pinuri, piraso na yung tinapi, dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidawon parang kekaya. Makanyan mo naman kay batan ng apunan, kinwane ang kalis. Pasibayo, may pasalamatan na kat pinuri. Dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ang kalis ni daya ko. Indaya ng bayo ang pong alanghanggang tipan. Ami po para kay kayo at para ka rin sablang tao. Bangkanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, kim pamikaga na kayo, kanako.
Pasyag tayo ngayon ng misteryo ni kasalpantayanan. Kaya ngayon kaganakan mi o mapapakalulong pa, king kamatayan na po yung pamayubli ng bebe, daraon mi kay kang iting tinapin ng biye at iting kalis ng kaligtasan. Lan mi pasalamatan kay ka, king pepalerian mo kaming matampang talakad, king arapan mo, ban sumuyo kay ka. Ikami sanang misulusudo, king katawan na po ang daya ng Kristo, tipunan na kami ang tibong betong ni Banal Espiritu. Ganakan me oy pa, yung banal na kapulungan mo, makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco, ing Papa mi, Florentino, ing Obispo mi, ding sablang pari, ang pondiakono, at ding sablang susuyo, king banal, a kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatid mi, aminuna ng pepaynawak, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye. Idala mo lat ding sablang mayango na biye, king pakalulu mo, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biela nangga. Ban kambe ning nuana Virgen Maria induning Dios, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe ring nuana apostol, at kambe ring sablang banal mi biye kalugod-lugod keka, king kekaban ning panahon, apuriyan ampon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalangangga, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalangangga. Kimit mong lugod at kapasalamatan, maus tamong hinig ang kakatang kaluguran na ipa, at nga tamongan manalangin.
Ikamos mo kami king sablang Maroko ikpa, malugod mong pagkalabing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan yung pakalulo mo. Mitimawa kami sanang parati king pamanalipanan ng kasalanan. At nag-abuse kami nga lang kasasagpulan king sablang kaligalikan. Kapang panayan ng pompag sa dyan mi, yung panyatang ng bitong ligaya, nintala pangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos sa ipami, in kinume sa Kristo, sinabi na karing apostol na, in kapayapan lalakwan ko kay kayo, in kapayapan ko, babiye ko kay kayo. E mo saan mo paligdan di kay kaming kasalanan, nune pansinan mo in kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo. Ban pamayapan me, ang pampisan metungan, at pangnamurin kang kapurian mo. Ikaw may biyang pamagari, manggaman king alangan ka. Amen. King kapayapaning Ginoo, parati sanang manatili kay kayungan. At kaya ka antimuring. Bilang metong nga pamilya ng Diyos, ipakitangin ni kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po, kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y milalako king kasalanan ng giyato. Wala rin mayawos king apuna na ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat iyagkas nga mano mo, kumayap na ako.
Kaya kayo pong kapatad ming at yuking karelang pibale-bale, na yeme katanggap king banala komunyon, abayan niyo ko pong manalangin king dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king at yuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot, paulinaningening penandit era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakawlanda ka, bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ng sarili ko keka. E mo sana'y paintulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen. Malalangin daw mo. O Maya Papastol, limusan may mapnong lugod ing kawan mo, at into pang mayat bus king malang daya ning anak mo, papangintuliran mula sanang tairan, king pastulan ayalang kapapusan. Iraduan may kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Lukluk ta po sagling-sagli. Makuya diya mo po ini, bahay ka ba pong mag-announce ko, mika second collection tamo po, balang fiesta da rin balang parokya, mika ka second collection for the seminary. Then po kanyang kekatamong alikum, dalatala po king Mother of Good Counsel Seminary. Kaba pong mag-second collection, samantalanan ko ring pamikatagon para pasalamat kay katamungan, balayaning mabilog, parokya ning Maya Papastol, king siyam ayaldo nga beyabe, pamigunam, pamanalangin, king novenaryo, then pong katamong meging sponsors, then meging bigmisa tamo, lakwas na rin bayong ordinapari, at kaya kayungan po mekisan metong at megdebusyon king kaya katamong pakamala na aligan, ing Maya Papastol. Makanyan mo naman po, pasalamat kong maragol, uling ining banwang iti, pinilit na kong magtaune po. Pero dakal pong dakala salamat, uli kay bat na ning pandemya, it's just but right na pasalamat tamo. Doon pa po talagang yari, pero at least mo man, medyo may pangisnawata ng bagya, tita maragulta ng pasalamatan keng apong Gino. At nganipin pong kafiestan, dakala salamat king bunga na ning kekatamong pamigunam at pamanalangin, lalo na niyang migsinod tamo at maging bunga yapin po yung kekatamong pastoral plan, karing miyayaliwang Lomcas, Barangay Pastoral Council, Chapel Pastoral Council, Parish Pastoral Council, Parish Finance Council, at kaya kayungan pong bubuo king mabilog a balayaning Diyos, kaya tiking parokya ning Maya Papastol, dakal pong dakal na salamat, pero karin mayayari, hanapin po ning kaya katamong madugudar subispo, umpisan tane, ing pamangunyat, lakwas na, ing pamanyaliksik, pamanintun, karing tupang alapa, king kawan. Ila mo po, abiyabi tayong padigobra niti. Kaniting misa, pasalamatan tala po rin, ganaganang minantabe, sinaup, migmalasakit, migkalub king kayatinan, at karing miyayaliwapang ken novena at king mabilog ka fiesta na iti, ding miyayaliwang sinuyo, keng liturhiya, dakal pong salamat, at pasibayo po makabuuya yung kekatamong koro na ning pastol o yung kekatamong grand choir, paninmonana, ning kekatang maestro. Ay, Kong Erwin Limpin, palakpakan tala po, dakal salamat. At siyempre po, gening kayabakan, po kompleto, yung kekatang kapag masusyan at masaya tamong tala, i-Reverend Christian po, o umenang mi ordinan on June 12, balwan niyo po, Kabalentaya, niya po, Santa Barbara, niya mo. Santa Barbara, ya po, at may ordinan niya karin king San Guillermo. Keng June 12, 3:30. 3:30 na po ninggat pa na po. Lusuban tayo na yan. Dalang salamat, Rev. At siyempre po, ingke katamo pong malugod at malingap, mantabe, ing pastol na ning mabilog arkidiocese, makipamastol ko po kaya ti kami nga dwa, makipamastol kami po, ikabi palangatlo, makipamastol kami, king Maya Papastol, ing katamo pong kaluguran, lubos kagalang-galang, Archbishop Pampangan, Archbishop Pasiano, ay Florentino G. Labarias.
Diyos ko, karina akong karina. Pasibayo po, kagalang-galang Florentino Labarias. Palakpakan tayo po. Dakal pong dakal. Salamat po among. Talakad-tala po. So, salamat mo naman po. At siyempre, pasalamatan tayo yung kakatamong inspirasyon at motivation. Yung parokya, ne po? Yung kakatamong medyo matabang pastol. Kaya pong may. So, thank you very much, Bards. Thank you. Yung kinu, mantabi kayo. At keka antimurin. At yung may Panginoon Diyos, bendisyonan na kayo nga. Nigpa, ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne, umeta na king kapayapan, aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya. Happy fiesta po kay kayo nga. Kami,